Basan bor chulai bolong u MLA jong kaseng BJP ula ong bau ba pala ula sli long MP kini sansnam maladap balu sli khas ot akan dong ya kini ula penpau ka jangan begini tuh mentakan janmit hamba ula ong bah katei muan bu ya kesti man ai jeng kersan ye kong finalan don online bukan longai ketong jeng parti na kaselong sit Basan bau ong ru baka kong final kalong ka beri ka belarung si parti nedu ka por belong persen uba anasokmi man akan dikasih sistem kala tre sistem keleng-keleng man penjob ya kotong jeng parti Ula bendap ru ka konfenal ketika beliau ke belabiang ke kedan kalong ke pelida bat kan hikai Hasilong Law College bat yo ru ya ke kedan gold medalist. Ulong ru berdatang ha kaseng BJP bagi schedule tribe ki yo ban bat ya ke kedan ki bahia. Tak ba ai nuk saya ke presiden jong kari India ke Draupadi Murmu. Iwan Mantakasi beri kundu yo honorable presiden dungi uri recommend Marak Momin bolong presiden juga state presiden juga BJP. Teka-teka opinion ke dungi ka bagi pa siya dengan anji siya aku berpikir nakalang juga parti ru ada lagi apply tiket ya kumpala ya yang ngalaya discuss baru presiden mentana bang ayah kan letter ke bang along in favor choice kan ke parti through Jong-u bahkan ayah tiket ya Dr. Fenela leng dorong lain nomor ba ilajuan naru siya BJP na tu kini sistem beladap apa kecil long presiden juga anak semuri saya kumpangala yo berjalan bawa presiden punya tim mud ubah mori apply labu yang application dari bahek si tengah kubur bayi yang kasama ke parti apa Delhi January officially imsim na apply kesumi tengah ikut kubur ba yang ba ngarong ayo interest kan yele ya Lok Sabha election tengah ngasno ba nagaling ba muri nga ayo benikran te uwong mga atilidi ba ngalaya consult di katukan ni Presiden Barim ay ngabu application tu labu application teka siyang parti te nagaling i Dr. Fenela i ruda application nagaling ba hek tu bu application te ngalaya persang mentala RICU i Kemon Assembly te ngala phone ru switch off te nomor ba ngayo jing te bang mentan ba sistem i res ay nomor ba ka sistem dengan sistem kecap na no te ngala persang bat phone ni do menin lu mio te kerang bangan ya kudu ya ba hek ba hadin juga ne sibit dan salit kumuli jingo tadi i sistem dengan ya discuss dan iru ba ingin ya teliang kawai ingin yo banya support lang ba ban yo tiket ya Dr. Fenela lang do nang light nomor bi atrai mentala jen sistem ya ikan bas keleng ayo ke baru terus kasih sebab ilong kandidat ke ba ilong ke bok ban yo kandidat ya Dr. Fenela nomor ba ya iladon ka vast experience socially and politically nang ta idon ya nangta ilalong ru kalau ya ko paunam tidak ilalong ko no hikai ko law college ila hikai nang tunda yor ya ka gold medal ko lo ko Delhi tiba involve baki activities ke baper ke porok ki pa ari kasi jentia wat sagaro hel suki itu ba ya kan kalau su popular kalong ki ba ka kejimun tu ba khrawi ko parti ba kumkini ki yong ka leader ki wan join si party berkam tamban lade kumbaga long apo Delhi pin hi ba nagaleng no Narendra Modi ba BJP kitu ki la dan ki program seperti bu specifically how to encourage lade ba ki empowerment ki women te aka BJP pini ki social but political leader ki buan ki baduk nong de hagit tang ha BJP pio space kumban su perken mayo bi ba ka Srimati Drupadi Murmuji napo orisa kawan ka jing sarong ngi ke bagade sultrai ko pin kong ke ban ka president ban holding the highest post in the country ban long president jogri India bro boy bagade sultrai rulung kumangi dari asin ka ban kong bat kum kini ki bro hat ki space aka BJP
bana de wi parti kumigine kumigine kiba kimi maulun nai kiba maulun nai kiba mo kiba jangai kim itu ya parti kumigine maulun nai sim sim ki aila de kiba buon ki MP ru plai hina ka pro ko ikara re India wat sere sanyi ru ta hapo megalia ni igale sedang hakating tre ke baha jong Narendra Modi ban kiu kan nei gari ro rai skin bo per adu nong ri kasi India mata election nong kitip pede kata Modi bahkan social media kan kata social media ki nong song sinong jungi segi hanya berdong bro ko gari kasi India ro kila long Februari bahaya ka BJP de ngiyo ya kan kandidat kumi doktor Fenela kadang bus su parti nomor beri kalong kumi but election kam di election na mili kan di MDC kan di MP election de kumbolong haka arhajar ka kendai ngakan mau ba karar beji ngakendit karar beji menmir ifur kan ibru jonga ba ilayo kamil ba parti ka aitiat benele MP tang karar singi de tang singi benele livelihood constituency karong kabaye the next day UPS jong home minister Amit Shah ji uang ba Sulaiji wakren Amit Shah ji bisa jangan akhirnya wakren uang Sulai jit kiau uang jit kiau ba Sulai one job three system jong desa samai buat komiti kebuat kreatif tentang artayo uang jasa three system te khang ba min long bodin kong du u lok sabha MP na bo shilong yame nai labu du pai ka pus minister jongka donat kaba mang bisa tik ya not is bro ko ya ka donat mala but you gitum joan mehu sports department youth affairs bi de out some portfolio bi de ya ko te nrei ni le uno ha ko por ipat ba dari kasih janji ya penjob yo apa lah dia dari bangajok malah lalu minister ngelawara aku ngam ipat ba haka nang genti ru gede kelana ipat ba apa ipat ba lembak tu pergi kubur kerana ke kubur ipat ba dia kalau ba iba apalasan sistem de suksa sawat akan no apa parlimen mendan berfungsi mendan development mendan ye hiru ba apa kipai ba bun kumi kendu song shit dengan nasuban kerpat lembah dia kipai ba ni belum kipas tar ba pitching ai wujud ngai kata ya bilik siapa di sini pet ya kata kalau khap kamu kan ada kalok sabah election ke apply ba hakana ka election banwan ke kanang ha undang wan humodi prime minister inang yo bun susu ya kabut kembali pun sampai ya kabut jumpi siya ba pindah hari parti ni syuting masa san yang ta sort road flow nila penjob dia Dr. Fenela kemudian dia orang minister ida ora nak umur ngam de kalong ne magi munto ya ki sekun samlana ru ipai ba ke rep no riang ki unemployed youth bukan jam kin video yang jing arab de katakan ke plus point nomor ko de MP election pi pilih pa pi ke BJP kalong ba lari ko balong yang ala de bukan job ora ada betul ngam nomor ipai ba mde stop issue ka bu nomor ka de kam de sesisingan ban yang bakam de ka election MDC dan beli kadang election suddenly apa dengan BJP te kumjuru angne ngasopan tentu ba hakbar ade ya kadang gaji tapi udah susong shit tangga jiroi susong shit ini san isi kentar song shit ke jiroi song shit ke jing sap pensit haki but kiba harukom nen lakut san sama tandapan ya tap silang te long basta yang kabut dari kasih dia nabu ke tentu ba presentasi ngelayo airu ya kan negara jingai jumut jonga jing terwa jonga show presiden Urikman Momen ban borok yang kam jonga 19 South Sulong provinsi ka mikmat yang 19 South Mandal kabang ile kado ang ne itu ko mga balabata ile kado ang long Februar ban ai tiket tegin sapha ru ya kan ka city show doktor coba au bolong National Vice President bolong Umelia juga in charge of Umelia State
nanta so Shri Ritu Raj Sinha Ji Bolong National Secretary ba ku cinca North East BGP ba ngil ba ngitawa so bangi ayaka support ba ay tiket ya doktor final alun do. In English, ma'am?